Саламатсыздар, хөрмәтле дуслар. Хәтең белән мин Нияз Абдуллин һәм бүгін Шылтырат проектының нисәнселер сыгарылышы оныттым хәзер. Безнең кагыйдәләр ябай. Безгә килә бер кунак, берәһенә шылтырата вакытында мин биргән һүзләрне куя әңгәмәһенә. Шайтты бүгін бездә кунакта яшь олы блогер Радмир Сибаймак. Сәлам. Аллаға шүкір. Так, хинең задача бүгін Эльвит шылтыратырға бүйік, дәйтем екен, хинең өсін бүйік юморист Марсель Мухамедьяновқа һәм әйтергә әйтеләр вот хинең унак була ниндидер туймы Баймакта еш. Хиңә шунда сыгып стендап менән матур дип сыгыш яһарга. Хин унан мастер-класс сорайм. Мастер-класс? Яны ул хиңә өйрәтергә тиеш ничек шаяртырга. Аңлашылдымы? Киттек. Алло, Марсель, сәлем. Бұл Радмир. Кім? Радмир. Радмир, сәлем. Хәлдәмесек. Аллаға шүкір, яқшы дейсің. Мен де, әйбет, Аллаға шүкір. Қарале, туағат отырғайым тай, мозговой штурм ішлер. Тағын, шайтып, нетір қарайым, осы шоғар қарайым. Күнін білдәлер білді. Сөйтті кейін хәттер юморист бетінде. Менге өзіме нетір керек, өзіме мозговой штурм керек. Тезен, неде, той болайын. Шунда нормальный, туйдарда выступать тағым бетінде. Шунда нормальный бірейін. Все-таки, как говорится, хин туйдарда выступать та білем бетінде. Шул тематиканы білем, менің фанат бетінде. Хин қасан бұш вообще? Так, неге қасан әттің? Менге майда керек. Майға текілім хинен. Давай, менің алтын айды концерт өткенсіңді. Алтын терме? Жоқ, алтын айды концерт өткенсіңді. Мен алтын айды концертында просто задействовала или прожарила эти мероприятия длится, после этого уже можем совершенно. Алтын айды. Можно даже алтын айды концертта ты будешь стригать. Алтын айды концертына прожарка можем, короче, на следующей неделе, через день. Прожарка надо. Вот, сюда мы можем. Можем алтын айды концертына, то есть, Öyleyse emdik sakatı. Блин. Короче, юбилей була şu öyleseyden. Şu ülkenlerge şu neydi? Все, понял. Видишь, да? Булата был, да? Куда тоже монологта. Да, görüşürüz burada, görüşürüz burada, давай. Neyim, yine kayda olmaylarak bulan? Куница деген кафе бар деген елдер şu жақта. Куница вообще нема ол. Білем, барған барым. Яра то алтын шул, алтын айдың прожаркасында көрüşürüz, концертында. Давай, хабыл. Мені балантаю рахмет. Молодец. Алло. Қазір Нияз шылтырата, мен оға бір жыртуға әзірлеп келдім. Ол Тимур Акназаров, Легион барбершопының бұл жағы дамлықлығына башқұттар арасында барбершоп. Нияз, хен Тимурға шылтыратаған, һәм айтаһың, что хен өз досыңа, өзіңдің якыныңа досыңа проспорил спор, и хен сәсіңді лысыға алдырға келәң по итогу спора енді. Но ол да шулық мәлді сәсін алдырға отырасақ. Һәм шул досын яңылышын айтып
Ал сәсе олдан түбетерген. Ага. Һәм ул егеттің сәсен яңылышын айтып, қырып ебәріп, алаттан, чтобы лысыйға алып таштырған мөмкинсіздік болған. Досымды, короче, хені де лысыйға алар, и досымды да лысыйға алған дейшті. Алло, хау мыһыгы? Ол Тимур була мәлі. Теге легиондан хужаһы ебет. Хау мыһыгы. Мен һеҙгә яҙылайым тигән, яҙылырға мөмкинме киләһе аҙнаға? На стрижку. На стрижку? Ҡайһы көндө хәҙер һеҙгә аңлатайым бер ситуацияны. Беҙ дуҫым менән бергә барабыҙ. Икебеҙ дә бер ваҡыт яҙырға буламы, чтобы одновременно прическа эшләһендәр. Еще шундай нюанс бар. Ну, как бы беҙ друг менән поспорили, мин барып лысыйға сәсемде алдырам, ә уның сәсе оҙон. Ну вот, Айдар мигрант, короче, бар да, дуҫ, шул минең. Вот, шуның... сәсе оҙон да инде шуның. Вот. Шул. Мин не булам. Айгизәр. Вот, ситуация шундай киләһе. Минең сәсте лысыйға алалар, ә уныҡын не. Теге, ол сәсен оҙон по бокам алып ултырғанда, яңылыш ҡына лысый итеп тоже алып бер кәрәк. Вот, өҫкө яғын. Нет, прикол в чем? В том, чтобы он шулай итеп мат менән әйткәндә патиба әйтер кәрәк. Ну, Тимур, мөнтәй беләгеҙ бит инде, шуға һеҙгә обращаться итәм. Мөнтәй беләгеҙ бит инде, ну, сәс ала беләһегеҙ, шуға һеҙгә обращаться итәм. Нет, понятно, но если он явно не будет завтра. Ну, ул за булмай инде улай, ну, һеҙҙә по-любому шулай косяктар булғаны бар. Нет, косяков не бывает такого. Вообще, что, ой, тогда я не по адресу, что ли? Но уның вот сәсе теге ат кеүектә инде, ялы бар, ну, оҙон, короче, шуны как-то, ну, может, если һеҙгә түләһәм. Давай так, мы можем предложить короткую красивую стрижку, чтобы он подрисовал лучше. Все нормально, что Не, ну, прикол в том, чтобы теге яңылыш ҡына итеп лысый алырға ла, и чтобы, ну, бер косяк булһа, понятно ведь, что полностью надо лысый итеп алырға. Ну, потом, еще вайн төшөрөбөҙ аҙағында, шул стрижканын, лысый башка дай пирожка, тип, ну, шулай ярар инде идея. Һеҙ тоже вайнер төшөрәгеҙ бит инде. Вообще төшөрәбеҙ, по сути, но имеется в виду без, так скажем, согласия молчать, не имеет права делать. 100%. То есть, если они себе говорят, что без проблем, мы по времени можем это вообще дешево сделать, без проблем. Можем потом, если акция, то есть, здесь проблема в том, что не имеет права портить человеку волосы. То есть, у кешенең желание кәрәк инде бит. Конечно. Если теге барбершопер әйтһә, мин һеҙҙең башығыҙҙа бет күрҙем тип. Башығыҙҙа бет күрҙем тип, ну, теге, нисек әйтә, русса әйткәндә, короче. Теге, клиенттың башында бет күрҙем, әйҙәгеҙ полностью алайыҡ сәсегеҙҙе тиһә. Ну вот, Айдарға шулай әйтә клиентка. Һеҙҙең, ну, допустим, Эдуард сәсен алып тора ла, мин һеҙҙең башығыҙҙа бет күрҙем, давайте на лысый алайыҡ тиһә. Шулай, ну, булмаймы? Ну, это для понятно, что? Или что? Не понял. Или ула, что-то так сказать. Алло, мин һеҙҙә насар ишетәм, нейҙә. Я говорю, чтобы ему так сказать. Да, вот, клиентка, чтобы так сказали, чтобы, ну, как-то убедить итергә, чтобы ул лысый итеп алдырһын сәсен. Ну, можно так-то, наверное. Вам, чтобы он сказал, нормально все. Ну, хорошо. Ну, улай же, ну, сами понимаете, что сәсе, ну, лысый буга прикольно же, типа, хуяш апай көнләшә там, тем более, хәҙер яҙмыһын. Ну, как-нибудь, давайте, мин һеҙгә әҙерәк түләйем, и беҙ һеҙҙе менән теге убедить итергәрәк, чтобы Айдарҙы лысый итеп алды. Пожалуйста, Тимур. Давай попробуем видеть, давай. Слово что-нибудь сделать. Хорошо. Ладно, тогда. Ну, ҡасанға яҙылайыҡ ату? Һеҙҙең ҡасан свободный бар? Чтобы одновременно беҙҙеке бергә алғанда.
Среда он несек болады. 14 evet. Saat несеге? Saat несеге? Давай сағат 5-те тогда. Можно же одновременно икебеде? Ол да 5-те келе отырам енді. Ну, то есть это ике барбершопер бар енді одновременно, evet. Ғафу мен оларақ кіші оласы. Ладно, это хау Тимур, рахмет, көрішеді, 14-те. Нормально? Я же все сказал, да? Все сказал.